omukoro gutandikira eminyeto erukutambura mu rurembo rwa Mbarara kuzabiharwe aho bakire tanga Corin Zori chairman w'eminyeto mu ihanga ahabwa ikigombe cya NRM. Abakubarijiro muri biharwe bashikira hamahembe gente aho tanga Corin zayishuke z'abanyambarira ubutare kore kibakwasire nikwe ko bashaba okuterera President Yoweri Museveni akaruru. Feba NRM fabali mu buyinza tetukiriza buyinza kufuluma Mbarara buyinza tebugenda fuluma Western Uganda. Obuyinza bwina sigala wano bwina ku protecting us against Mbarara. Nabwanyuma habireho no kugabira eminyeto abebembezi omu kigombe cya NRM aho pichi 18 za bajaji zigabirwe aha minyete ya Ankore na Kigezi kandi aba bashabirwe okuzikozesa mbere bisigireyo okurondera President Museveni akaruru nabona bakwatire NRM bendera. These individuals we have picked out are the cream, and they will be patriotic. Because honestly, why wouldn't you fuel that bike and go and pick as many as you can for your presidential candidate? That is patriotism. twafunde entambure nimba hamiza mu Museveni tija kumurondera karuru making sure ngiyeto ya Museveni wanambura twabyama okuba the gains we are protecting nimwe kamusureba hedesha tukashobora mashomero ga government hande kwasire amararo garu kungu katijire biro mukono yizo abo kuba abantu bara Ankore abantu batekateka ngo karuruka muzeyi kawire banga kuzakatera mwe nicyo keminyeto tusozere mu kugira ngo tugende tuzakulawundi abantu bwo wena abarokora kaciko ko kurondo bururu bwa President Yoweri Museveni aha rurengo rw'ebyaro bahigire eminyeto n'abatezi bakaruru okweha yo kuronda karuru ka mukuru w'ihanga kubasa kutunga ebicweke biro kurenga 99 omu district ya Kamwenge. Nangwa n'aba flag bearers bitu tihine bendere itwenda esigareta raised abo kubitwe nk'abantu nutwenda NRM 100%. Aba bashabira batezi bakaruru okutambura enjo handijo obwo barakuronda karuru kandi eminyete shabirwe kwejo mbiro muhoreji etine kubanganisa kona muzeyi witu shwenkuru witu akatuhereza obugabe kandi obugabe nkuyamazire kubutuhereza buri kimwe cyona yagezaho okukitusindikira na munonga nkakamwenje twine amali twagira abatahirizi babahekera konka President witu Yoweri Museveni kitwa mukundira nko harije abahekera bagira ngo batahamu aho naho abasurukare bababijire okutera karoro ka President n'abanyishengero nako kubaho rwakana rwe 2015 esabitero kwija nde Edwin Ram na Anthony Twine.